Kakasi Student Union Jaya Circle kala yo ban bat yu wei rangba patip kerteng kumba Augustin Lakyang hadian ka jingthok bat ki kam shukor ki jongu yo wei brio hadu shiklor khalai lak tingka kat kum ga jing ethu khon jongba S Donskobar Milliam bamkwai hadwar blai uba teidor khongwer ulai thu uba Augustin Lakyang uba ya trelang bat kupa jongu ka company PK and company kabadan ha sauli ula syukular ban siyo yakani ka pisa ka bokot adu shiklor khalai lak tingka la laisnem menta rekat hadu kini kisngi shim la ban siyo bat kenor ru ba company kampat plat bill katba uba Augustin Lakyang le thu ba jingbom la ban siyo ka jong u ya ka pisa jong u ba Donskobar Milliam ka de hadian bola ya soi bakla ya ka agreement ba ka company na lor kani le thu bo sham jinge bo nyo ni kendo yu try jong ka company lor kani Nakaliang Usamla Jonathan Mukim Assistant Organizing Secretary ka KSU Jaya Circle ula ong bakaseng kanile ban pinyo yakani ka hok badru kansalej bani kendo yu try jong ka PK company bandawana u bo de ban siu yakani ka pisa jong ba Donskobar Milliam kalian dungi ka semua ti dan diberi kepanjang pingi bang bisa to pisah cabang pisah ini ba Lakyang badai lok try jong i kong Caroline pala deh Caroline pala ti labang pisah trek la poi siklor apau lang deh siklor kalai lang kum tate ni nak leka seng ki beri pan yarap te ngisi lek kembali barbor ngisi arab ti i ngla airport ndak bato agreement apor sokong ya to hadu mentar along sistem ta agreement ina lang i top i along i top i ka seng ni ndak jinge sia ni da ngi yarap mentar i labu hi bo try ba kani ka agreement kalau mai agos kata nandu April tinggal pengkrehi para try tinggal ngebo fi agreement di mentari tak sini lah dia sini in siu tak agri ya tak bisa mentari lah long bitau betul try dia nak leng gini try dia mentari yang gaya IT bengi oleh dia nak leng jangi malah syak no rajing bam ya ye ni abe kipras ka sombe kipras ka sombe kini para try mentah kamu nak leng jangi dan isu mentah kadang ke mencuai lah pular yang man benai in kam siu no khniat konten kam sting dari wa dia kata ru kam siso nakong yang man aish po im to mo long khmat kini se yang ta to poring la yabet nilai konta tadi ngata ru isu long spending tadi ngata pat hau nai April 5 ne yang ba nyasain agreement ibu hi ta ada lain dum dei ba ong babu mangi ida ong hi ba ngin ai au August teman ta hadu mentar long dang sa pending bet konta haka jisi sha ngam de ban to agreement bat iba maka de ka PK company ka beriban jisi sha ngade ban nyalam dan rekat kum ke jumpan bo jonga uni du khar ma ting panwan man la kapor te ki siu ru la pen su thu kum ta tengala pan por hande haka jumba kala ka jonga ngakum sai haka jing sia kan ni ka bisa kam de ke jungi ka de ke jong pike on kom ni hadir bo la de ke ko kam un siu ki pendeng la tis kam ta mi ki petnar nim sim kwa kanu ka kabil ni ong e ndala dep ka kam ka jam ro khoi nin sia se shonglang ngin sia prakhat te ka pisah ka jing sia kat kum ka bakadei kaniru kala include ya ka security money ka ba school wala linno ki ai ha PK and company imsim ai ha ka sipala ha ka kompala i ai ha PK and company te niru ni la thep kum ba sikro tami ka pisah ha PK and company te kani ka jing jaba khot ka long tang katra tengam tani iban ong rei na kular kumu patna ru batre hi marwai ha teng PK and company na kular ya kayin ka sem jong ba school la lino bangin te ki bri ba thok ke sport 100 day ha ka jing ba kla jong ka jing try business ka ba ngim chu poi par khat pa ka paw ko tan ni kan long kum ni te kum tang la le ya kan do yo company bat kidan ki milestone ki ba ki bat man la ka por kidan ki milestone ki ban man ka por dikini ki ba khoi ki pensa ka jinge amdei tang ba school ba sabel bun ha ki dei ko sabel hangi ya kata pila ba ba kada ko jing bamla si pi ta pisa ka dei ba kaset ta ka company ne ka dei ka jing ba kala ka mismanagement bat ka bill ru nim pa dio lebih ba khoi